Kardom, Nilikarbi Birta Thanbang, Sami Durmi BP. Aprangsi Birta Tipi Arjikta. Non-Arjikta Birtang Tonpen. Karbi Anglong Magistrate NK Deka Borwa Pen Jangmi Niphai Kep Arni Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Aphan Sika Suri Kep Adai Pen Pen Kangnang Ahukum Pipon Tanglo. Sarlam Te Pulo Tek Ser Silam Tek Te Te Pham Ededo Puamat Kalili Kalanglang Alam Ningje Tab Aret Ke Nangkidina Bangdo. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Alang Lita Twitter along Prime Minister Narendra Modi Aphan Lokachar Li Kep Anwet Putok Pen Putot Alam Pen Available warrant of rupees 10,000 issue korise jate teo next date 8/5/2017 teo ahi court hajir 8 May 2017 tarikhe teo Difu Akor along Alam Dokoklo Karbi Anglong Autonomous Council ok Pransai Kam IEM Surjarong Parlapen Alangli Advocate Gurpreet Singh Uppal Atumsi Lasso Alam Mate case Kosor Bonlo Magistrate Borwa Hukum Alopen Atenke Chief Minister Kejriwal Aphan Arkoi Niphai Thom Kep Arni Lapen Jangmi Niphai Troxi Arni Difu Court along Kangsaya Hut Kebang Vea Potsi Jangmi Kep Arni Magistrate Borwa Chief Minister Kejriwal Aphan Kangnang Ahukum Thoponlo Delhi Chief Minister Kejriwal Ametang Difu Court along Jangmi near Kep Arni Wangnangji Puta Hukum Alo along Lamte Paklangpon 15 তাৰিখ ডিসেম্বৰ 2016 আমাৰ কেজৰিৱালে তেখেতৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এটা টুইট কৰিছিলে যে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেখেতৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লগে পাছ বাকিবিলাক সব ফেক সাৰ্টিফিকেট যি ডিগ্ৰী আছে ফেক ডিগ্ৰী তেখেতৰ মানে টুইটাৰ একাউণ্টত টুইট কৰিছিলে তাৰে বিৰুদ্ধে মই ডিফুকৰত এইটো কেছ ফাইল কৰিছিলোঁ এইটো যেহেতু আমাৰ কেজৰিৱাল কোৱা কথাটো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিছা যেহেতু তেখেতে মানে মুখত ওলাই পেলাই কথাটো কৈ দিছে যেহেতু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ মানে অপমান কৰা তেখেতৰ মই সেইটো ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কেছটো ফাইল কৰিছিলোঁ Indian Council of Historical Research Akarap Pen Eastern Karbi Anglong College along Nini Aparman Jangmi Niphai Kresi Pen Krehini an National Seminar Pangcheng Ponlo Jangmi Niphai Kresi Arni Adapor Phai Kresi Apor Pen EKAC Principal Arideng Pen Milur Kaisi Alang Li Pen Puthot Kachapai Phu Amay along Seminar Coordinator Pankaj Teron Pen Chetong Dun Aluhi Atumaphan Pachini Apor Enlo Aluhi Sarpo Aman Pen Center for South Asian Studies University of Edinburgh Dr. Michael Hennis Director Center for Karbi Studies Difu Dharam Singh Teron Lapen Assistant Professor Department of History Dibrugarh University Siddhartha Pait Atum Chetong Dun Lapen Alang Litumaphan Karbi Poho Karbi Jangborong Lapen Mir Pen Archopon EKAC Student Lapen Thanbang Atum Pen Mai Kangpu Alun Lun Pen Si Chenglo Mai Kepa Alam Klardak Pen Seminar Coordinator Chalokia Kalita Pen Si Thanpajur Milo Maya Long Chetong Dun Aluhia Tumpen doing tribal history of the Northeast India challenges and prospects Alam Aputhaksi Kaprek Alam Pen Pangbar Damsi Thanpajir Mi Pensi Kecheng Arni Mesen Pensi Pajutlo According to 2011 census, the highest concentration of indigenous tribal population is in Mizoram, 94%, followed by 89% in Nagaland. Non malom so por aphan dihina Farman Birta Amo Ington Ponsinang বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কান্স জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কান্স জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কান্স জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কান্স জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur Bogazan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961690117. For sale 78961690021. You can also contact on landline 036752464448. Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. Dihinamo opi puthot birta along wangtulo. Karbi Anglong District along Hampang Inkoira Pliasong atumpen Ghonta Thomke Ratrok. Karbi Anglong District Kangkir ke Phapon Nini Kangkir ke Pleng Arni Kangkir ke Phapon atumpen Towar Karangkha Sai Kedeng. Karbi Anglong Habar Difurong Supi along Kangkir Kecheng Arni Hithi Kulat School Lapen Office Hey Hui Ingsamjin Pen Kangkira Birta Longpon Lapen Gari Motor Kacheleng Do Sitami School College Satlang Kedo O Sumarat Mapan Keton Kebana Sai Phansi Thekpon Long 9 আৰু 36 হতো প্ৰায় গাড়ী চলি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আমি এইটো জানি পেলাই আনফৰ্চুনেট আমি দুখ লাগিছোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো যিটো সংগ্ৰাম ওলাই আনিছে 6 শিডিউল और সংগ্ৰাম সেইটো সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সেইটো জানক আৰু বুজি পাওক আৰু সবে মিলি যদি আমি এইটো সংগ্ৰামত যোগদান দিলে আমাৰ সাকসেস হোৱা ৰেটটো আমাৰ বেছি হয় একাৰণে আমি আগন্তুক দিনত যি আমি প্ৰগ্ৰাম ল'ব আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজ বিশেষকৈ আমাৰ হিল ট্ৰাইববিলাক যে আমাৰ লগত যোগদান দিয়ে আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো যাতে সাকসেস কৰে 6 hours Karbi Anglong Band. The sole purpose of calling this band is not to go against anyone. We're just talking about our constitutional rights. Right now, we would like to stress or pressurize the Karbi Anglong Autonomous Council to take immediate steps regarding our demands. Point number 1, paragraph 20 of 6th Schedule of India. It says very well that it's a tribal area. Therefore, whatever the provisions should be given to the tribal people should be taken into absolute consideration at the earliest. Point number 2, it is the article for the act and rule that we have. Yeah. Paragraph 2 of subparagraph 7A. That needs to be included as soon as possible. Why? Because it's the constitution which has given us the right to draft a new rule and act under Karbi Anglong Autonomous Council. Strame Kangkir ke padu CR ni Kangkir ke Phapon asong atum pen penang an atum bike scooty lapen car he hui kewek atuma phan towar karangkha sai ke padu pon bom ahut keton kelang mate pulis atum pen ingkir pon nang ne pura ke puduna jok penang an lam gachedana birta longpon Karbi Anglong along ta Difurong Supi Pen Chenglok Ongdung Adimalong Jangmi ni Phai Crazy Arni Aliralon Pen Hanuman Jayanti Pamandun Difurong Supi along ta Jangmi ni Phai Crazy Arni Adapapor Pen Hanuman Jayanti Aliralon Pen Katalondun Difu Borowari Mandir along Pen Armu Kachajeng Padoponsi Puthot Bangsa Mandir along Nakpali Thusi Kardom Kardiamai Pangcheng Pontulo Lapen Halapu Bukajan Penta Bukajan Rong Supi along Hanuman Jayanti ke Pamandun Abirta Nangle Jangmi ni Phai Kep Arni Pen Sukhanjan Hanuman Mandir along Adapapor Pen Kardom Kardia Kirtan Padosi Jangmi ni Phai Krihini Arni Anarlopor Phai Krihini Apor An Patanglo Lasopi Hanuman Jayanti Amen Pen Sukhanjan Pen Chengponzi Bukajan Town Arlo Anta Laso Armu Chejeng Pado Pensi Penang Amunus Kekhoyatu
armu chejeng dunsi RD pidun pen mesen pensi pachun pon nupusi Kat News channel atharang ke bokajan pen bertanang palu. Pini berita bang kalapon sekang ton iglo lang ibam Kat News channel domi thakme korwang thu.